Knock, knock, knock. Čau, a ste tukaj? Jaz imam danes za vas ene ful hude piškote, tako da poglejmo si kar sestavine. Vzamemo 2 jajci, 125 gramov mandljevega masla, 100 gramov mandljeve moke, 2 žlici kokosovega olja, pol žličke pecilnega praška, 2 žlici Battery Sugar Free Sugar in pa po želji 80% čokolado. Vse sestavine skupaj zmešamo in oblikujemo piškote. Yummy. Jaz vam garantiram, da so tele piškoti top.